Why did it start? How did it happen? I never meant for this to be. But yielded to my openness and mine to your honesty. So tell me what to do. I know I'm losing you, and I'm singing this sad blues. Tell me what to do. I know I'm losing you, but I guess it had to happen. Yeah. Halo guys, balik lagi bersamaku. Kali ini aku lagi ada di event Kejor Prof Drag Bike seri 6 final Sumatera. Oke, langsung aja kita lihat gimana keseruannya. Sisanya tidak masuk, berarti kita tutup dan kita berangkat di standby 2 tak 1.
Trouble guys. Yang luar biasa. Yang dua kita berikan pakai ini. Ya.